Jageja muthaki wa ngita na ndĩ mũini kũrĩ YouTube no search Jageja thakaga ngita biũ na ngũmwĩra rwĩmbo rwakwa rũmwe rwĩtagwo nĩ mũndũ wa mũcene. Mũniũrũ mũnene no ta bubucera kanua thogo njoi kũnyako kanua kaya ta cũcũ wa njoka thigi nyingĩ ta njũkĩ gũthama kanua kaya ta cũcũ wa njoka thigi nyingĩ ta njũkĩ gũthama mũi wa mũningo ndomokaya ũrĩhĩtie ngingo ũkĩmenya ũrutaga cati rĩrĩa kwaria ciakwa na wamenya itingĩtatĩka ciakwa itingĩario nĩ ũngĩ wa mũningo ũyũ ũrũgaga na igũrũ ũkĩhũrahũraga hĩ kanyanĩka kĩwacho kanya atanju ũkanungia itũra ngakĩra thegere kanyanĩka kĩwacho kanyambata Jesũ ũkanungia itũra ngakĩra thegere mũi wa mũningo kanua ndomokaya ũrĩhĩtie ngingo ũkĩmenya ciene ũrutaga cati rĩrĩa kwaria ciakwa na wamenya ciaku itingĩtatĩka. Amũhunjaria nini mũniũrũ mũnene no ta bubucera kanua thogo njo nĩ kũnyako kanua kaya ta cũcũ wa njoka thigi nyingĩ ta njũkĩ gũthama kanua kaya ta cũcũ wa njoka thigi nyingĩ ta njũkĩ gũthama mũi wa mũningo kanua ndomokaya ũrĩhĩtie ngingo ũkĩmenya ciene ũrutaga cati rĩrĩa kwaria ciakwa na wamenya ciaku itingĩtatĩka. Tumpige makofi. Media Romokaya. Wale hawaelewi hiyo Kichina. Naibia wale wanaongea sana ama wale wanaongea mshene. Yaani wanaongea mambo ya watu wengine. Ndio mzuri. Hata kama ameniambia ni ile saidi nyingine, hata kwa Biblia imekataza hiyo maneno. Ndio, tunaendelea vizuri. Na kama uko na kitu yako na uko huku ndani, unaweza kwa hii namba 0711 51 85 49. Kama uko hapa ndani, sio wale wako kwa mtandao peke yake, hata wale wako hapa ndani. Weka pesa yako kwa hii namba 0711 51 85 49. Itafika. Na bado tukiendelea, kama uko na kitu yako na iko kwa mfuko, hapa kuna chodo ya kuweka, utakuja ulete hapa mbele bado. Naendelea vizuri. Moto kiete wega. Naendelea vizuri. Na saa hii tutaongeleshwa na Kailetu Kamoto, tusikie vile anaongeaga. Hata tumemjua kabla tufike Kailetu Kamoto atuongeleshe. Nani anataka kumjua? Kama unataka kumjua inua mkono juu. Kama unataka kujua Kailetu Kamoto inua mkono juu. Haya, hao wengine wote hawataki kumjua. Ama mnamjua? Mnajua Kailetu Kamoto? Hapana. Hao wengine wote wanamjua? Ni mtu mmoja ndiye nimeona anataka kumjua. Niwasimamizie yeye. Ndio mumjue. Kama sio yeye, mtaniambia kwa nini sio yeye. Kuja. Ni huyu.
Kajetu Kamudhua ni huyu. Haya. Katweko. Ni wewe. Huyu ndiye Kajetu Kamudhua. Sio yeye. Wanasema sio yeye. Ndio ukae. Unataka kumjua? Unataka kumjua? Inua mkono juu. Sasa kama unataka kumjua na amefanya